Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera, aka kanya ni ka kanya keza tubagezaho amakuru abagezweho, amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino, yaba ya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi, ay'imyidagaduro itandukanye ndetse n'andi yose aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko twakunze kubagezaho inkuru y'umurundikazi witwa Kaneza Christa ufunzwe akekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo we Thierry Kubwimana witabye Imana mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira kuwa 25 Ugushyingo mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020. Mu minsi ishize byavugwaga ko yigeze gufungurwa, ariko kuri uwo munsi yafunguweho akongera agasubizwa muri gereza y'igitaraganya. Gusa amakuru atugeraho muri aka kanya nuko bivugwa ko Kaneza Christa yafunguwe by'agateganyo. Amakuru ava i Burundi aravuga ati urukiko rukuru rwa Muha mu Burundi kuri uyu wa 2 Gashyantare uyu mwaka turimo 2021 rwategetse ko Christa Kaneza ukekwaho uruhare mu rupfu rw'umugabo we Thierry Kubwimana arekurwa by'agateganyo. Ni mu gihe abagabo babiri bafunganwe ari bo Niyongabo Emmanuel ndetse na Ndibanje Jean Paul bo bakomeza gufungwa by'agateganyo. Uyu mugore w'imyaka 18 y'amavuko yategetswe ibintu bibiri mu gihe ari hanze ya gereza, ari byo kujya yitaba ubucamanza igihe cyose bumukeneye no kutarenga imbibi z'Uburundi urubanza rwe rutararangira. Thierry Kubwimana wari umaze igihe gito ashakanye na Kaneza yarasiwe mu cyumba bararagamo mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira wa 25 Ugushyingo mu mwaka ushize nk'uko twabibabwiye, apfira mu bitaro. Uyu mugore wari usanzwe yonsa uruhinja rw'amezi 5 yabyaranye na Kubwimana yatawe muri yombi tariki ya 20 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021 hamwe na Niyongabo ndetse na Ndibanje. Bitewe nuko uyu mugore yari afite umwana w'uruhinja, abenshi bakomeje kumusabira gufungurwa bakoresheje intero igira iti Free Kaneza. Bamwe muri bo banahamyaga ko yaba arengana. Hari amakuru yaturutse mu Burundi yavuze ko bitewe n'ubu busabe bwa benshi, ubuyobozi bwa gereza ya Mpimba yari afungiwemo bwamufunguye tariki ya 25 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021. Ariko bigeze ku mugoroba umucamanza w'urukiko rwa Muha ategeka ko yongera gufungwa igitaraganya. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, amakuru yacu twari tubafitiye nahangaha tuyasoreje muri aka kanya. Gusa ibijyanye n'iyi nkuru ya Christa Kaneza, ibyo twakongera kumumenyaho bindi twabamenyesha. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, mwibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo inkuru zose ndetse n'andi makuru atandukanye tuzajya tubagezaho mujye muhita mubimenyeshwa ako kanya.